Abang Julpianor dan juga adik Nopi. Lalu gesan pengantin ulun nang sedikit hari ini mama dehi. Yang wabil khususnya cila itu nang bini. Pian Tuhan dekah kaina surga menanti. Jadi lawan laki pian harus dituruti. Istilah wayah ini lawan laki berbakti. Jadi saumpama Abang Julpianor kaai datang begawi. Pian sambut di lewang lakas-lakas korihingi. Jadi saumpama Abang Julpianor sidinnya pina lapar pian kau takan nasi. Bila kadebe iwak sanga akan iwak wadi. Nyaman tonang lagi kojol-kojol sakit. Jadi lawan pian ulun mama dahakan. Lawan nih pengantin betatai berduaan. Pian kawin ini banyak benar keuntungan. Pertama ibadah dilipat gandakan. Itu pahalanya 70 kali lipat dari orang bujangan. Sabilah dihiga kaca ilahi. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ibu bapak hari ini sabarataan. Warga rantau Kujang kita bertemuan. Atau warga Cinamas ulur mau ucapakan. Jadi awal pemula kami mengucap salam. Kaina bapak ibu pian jawab akan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Mana ujar guru pabilanya kita ada mengucap salam. Di awal pastinya kita pertemuan. Insya Allah bang kita bertaan salamatan. Selamatnya kita seharian semalaman. Amun hari ini ulun nang lawan pian hanya selamat siang. Kira siang aja kita pacang salamatan. Jadi bertaan ulun ucapakan. Ulun awal pemula ada mengucap salam. Kaina puhan pian jawab bertaan. Baik tuh bang kakak nang dihiga salon pakai karudung hirang. Atau abang ibu mengamira kasungsungan. Atau juga ibu nang main kuti anak
atau cucu pian nang jelasnya pian hari ini beretaan atau ibu di muka anang tangan sama beda dua di hadapan cuman saikungnya ada membawa berakat dua butik nang di tangan jadi nang tak lupa ulun ucapakan bilanya gopang pian ada mendengarkan kami nang pamula itu menjawab salam kaina beretaan pian jawab akan baik nang ibu bapak ada di palataran nang jelasnya kita di sini beretaan atau jua adik-adik nang ada di hadapan jadi sekali lagi ulun mau ulangi akan assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban. jadi terima kasih kepada Tuhan pian sudah menjawab salam biar dalam hati asal menjawab akan lalu nang tidak lupa ulun mendoakan mudahan beretaan berkat menjawab salam kita panjang umur selalu sehat badan dimana bergenak selalu dalam lindungan dunia ke akhirat kita diselamatkan jadi terus kami madihin hari ini kami menghibur pian kepada ibu bapak pian saberetaan kami pertama-tama suatu penghormatan lawan ibu bapak di sini beretaan cuman nih orangnya mangai kebanyakan jadi nang kada kawa kami menyambeti pian tunggal ikungan lamun kada mengurangi rasa hormat kami hari ini lawan pian jadi pemadihin kami mainakan jadi kami menyalang pembagian hadiah aku pun undian kaina imbah ini imbah pemadihin membagi kupon kita pulang lanjutkan jadi bapak ibu di sini beretaan bila nang berisi kupon pian jangan bulikan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan buhan pian warga rantau ujang hari ini bertemuan doa kami pemula ini lawan pian nang mana buhan pian di sini nang saruan mudahan kaina bulik selamat beretaan dan bulik di sini hajat dikabulkan lalu kita ucap di sini alhamdulillah kita tak kumpulan di sinilah sudah di dalam acara yang sangat meriah acara hari ini dasar sangat mewah dihadiri ibu-ibu memakai karudung bapak-bapaknya bakopiah mana ibu-ibunya di sini cantik-cantik anak kaya napa orba jiwa bapak-bapaknya kada hendak kalah anang bakopiah bapaknya tampan-tampan anak kaya anang Hermansyah saberetaan ulun doakan semoga diijabah kita beretaan kawan naik haji dan berangkat umrah dan dapat syafaat baginda Rasulullah jadi terus kami pemadihinan kepada ibu bapak hari ini saberetaan sebelum madihin tak jauh berjalan berbanyak minta maaf dan meminta rela lawan pian beretaan apabila hari ini di dalam pemadihinan kami ada terjadi nang tak salah ucap maulah buhan pian dalam hati kada nyaman kami minta rela dahulu pamulaan ngaran kami madihin abah hafalan kada memakai buku kada dek bercatatan ngapa kami lihat kami sambetakan jadi minta maaf lawan pian beretaan lalu nang betarus terima kasih banyak kami ucapakan yang lawan Pak Haji
Sidin sudah mengundang Pak Haji tak berani beliau diberi ngaran. Lalu nang tak lupa kita hari ini bertaan mendoakan yang gesan tuan rumah yang sudah mengundang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. berkat salawat mudahan tuan rumah sakaluargaan Sidin panjang umur bertaan sehat badan. Sehatnya Sidin di jalan ketaatan. Mudahan tuan rumah rezeki dilancarkan. Apa hajat Sidin mudahan dikabulkan. Mudahan tuan rumah di mana bagana selalu dalam lindungan. Dunia ke akhirat bertaan salamatan. Doa yang terpenting hari ini bertaan. Mudahan nih acara kita dilancarkan sampai tonton acara kada turun hujan. Jadi nang tak lupa berdoa bertaan acara hari ini diberi keberkahan. Halak keberkahan. Jadi Bang Mulon hari ini mana rusakan. Jadi sudah Bang tadi terima kasih banyak. Lawan tuh Pak Haji tuan rumah nang mengundang. Lalu nang tak lupa kita melanjutkan madihin hari ini. Kami menghibur pian sambil jua menyalang. Kami bersalawatan dan jua menyalang. Tadi nang membagi ada kupon undian. Lawan ibu-ibu bapak sabarataan kita sapa menyapa. Ngaran hari ini kita hanya bertemuan dan kami perdana aka kampung pian. Lalu nang tak lupa mangai ulun lanjutkan sedikit Bang Ulun lawan pian memadahakan. Coba pian terfokus lawan ngituk aka berdiri di higa salon nang bakar rodong hirang bila dicangangi tak urih ngawongan. Jadi lawan pian ulun memadahakan bila melihat ulun hati-hati ka pian. Jadi hari ini sekadar memadahakan bila tak lalu camang malam ini kagenang. Jadi wan pian memadahakan haja bukan tadi di maliati pian inilah tentunya. Tapi Sidin maliati lawan pian dihiga. Ujar tiba fisik dihiga lawan kawannya. Ujar kawan pian nang duduk dihiga. Dasar gitu orangnya dilihat pambungasnya. Lalu berlanjut kita nang bertarus jua. Jadi nang lawan kakak jadi lawan pian cuk hanya memandang haja. Jangan istilah kata ulun ada bini jua di negara. Namun dilihat muha kayak sudah ada lakinya. Jadi gasan pian kita mendoakan. Jadi gasan kakak nang kakam benhirang. Mudahan panjang umur selalu disehatkan. Jadi lawan pian khusus mendoakan. Mudahan jua pian nang apa hajat pian lekas dikabulkan. Jadi lawan pian hendak bertatakunan. Sudahkah ada pian itu berisi pasangan? Alah pasangan awan masalah nang itu jangan ditakoni lagi. Dilihat dari muha jelas sudah belagi. Apang tuh make up harap benar baaksi. Jadi lawan pian cuman bang saruan. Dilihat mangai anak kadede lagi beisi. Jadi ulun doakan pian hari ini mudahan betianan pian bulan bibi. Jadi Bang Ulun pulang melanjut akan. Sudah tadi betakon lawan tadi kakak nang bakar rodong hirang. Ujar pian tadi sudahkah balakian. Jadi ngini kakak coba dijelasakan supaya kami kada tarayo bini orang. Ala bini orang lalu tak lupa hari ini ulun ucapkan ujar kepala desa di sini Sidin datang. Lalu nang tak lupa ulun ucapkan lawan kepala desa ini selamat datang. Lalu tuh pembakal kita doakan mudahan Sidin sehat sakaluargaan. Sidinnya panjang umur dan disehatkan. Apa hajat Sidin
mudahan dikabulakan. Lalu nang tak lupa kami lanjutakan, berhubung tuh pembakal ada jua datang, pembakal rantau kujang ulun info akan. Jadi alhamdulillah sidin umpat saruan, kikira sidinnya di situ lagi makan. Sedikit kami info gasan bu hentian, nang mana belum makan silahkan dulu makanan, karena tuh menunya sudah disediakan. Jadi terima kasih buai ulun lawan pian, ibu babaju biru sidin nang pamola memberi sawiran. Dikira tadi amas nang itu talitas je ulun saling kenalan. Lalu nang tak lupa ujar gitu lain, ayo ha ulun doakan mudahan pian cilai kawan nukar amas kayak talitas sempingan. Sugi makajut nih. Jadi terima kasih jua nang lawan ibu nang babaju biru tadi memberi sawiran. Orangnya bang di sini mangai kabebenyakan, hanya sidin haja baju pinaliber maliatai kalebihan. Jadi ibu tadi nang memberi sawiran ulun doa akan kawak naik haji sidin sakaluargaan. Jadi Bang Olono pulang melanjutakan, terima kasih banyak lawan ibu karo dong hira. Nang hari ini memakai tas nang salimpang. Jadi Bang ada pian 50 menambahiakan. Dilihat Bang di tas dasar saling singgenalan. Jadi mun ulun menarawang lawan pian bebujuran, hamunnya dilihat dari tas salimpang, dikira tuh isinya bisa 100 jutaan. Lalu berlanjut ulun menarosakan, jadi terima kasih acil karo dong irang. Ulun nang melihat ada anak lalakian, dua nang anak pian tak lupa kami doakan. Mudahan cilainya panjang umur sehat badan, hajat abahnya lekas dikabulakan. Mudahan anak pian ulun mendoakan, bila inya ganal sukses di masa depan. Dalam masa depan. Jadi terima kasih nang lawan tadi ibu ada memberi sawiran, kikira nih memancing mahaji di hadapan. Nang tuh dilihat amas besabelan, laluan mahaji ulun memadahkan. Bila nyambang duit kada memberi sawiran, berangai gelang pian sabingkai dipacolah. Jadi gasan mahaji ulun pulang nang mendoai, karena mana amas tadi banyak beisi. Ulun tahu haja amas talarangi, jadi mudahan pian amas bertambah lagi. Kawak itu amas nuker saben bulan jua ulun doai. Mudahan amas pian sampai ke kaki-kaki, mudahan amas pian sampai ke gigi-gigi. Jadi nang betarus kami bemadihinan, lalu alhamdulillah madihin nang kedua kami mainakan. Pertama malam tadi, kedua ini siang. Kami siang ini ada pulang dapat sawiran. Jadi beretaan masyarakat rantau kujang, ulun doa akan mudahan beretaan kita para rezekian. Rezeki didapat diberi keberkahan, mudahan beretaan rezeki pina sulit mudahan dimudahkan. Rezeki sedikit mudahan rezeki kita makin ditambah Tuhan. Lalu beretaan ulun doa akan apa hajat pian mudahan dikabulkan. Jadi nang tak lupa kami menarosakan, selamat berjumpa lawan pian beretaan. Nang lawan ibu-ibu masyarakat rantau kujang, kita bertemuan sedikit hari ini. Ulun menghimbaukan ayo nang sakali pian betapuk tangan. Alat tepuk tangan. Jadi berlanjut madihin kami
kami bertiga. Kita pun terfokus lawan bapak Mangamira. Nang Mangamira dipingkut lawan HP, itu lawan tangannya. Dilihat tuh bapaknya dasar gagah orangnya. Ditambah Upia liriknya Alimah. Jadi lawan pian hari ini ulun berdoa, mudahan sehat terus pianlah awaknya dan rezekinya banyak diberi Allah Ta'ala. Bila hendak kabul Pak Ai kami berdoa, sabuting haja info lawan pian tentunya. Sabuting tadi doa 50 haja 50 haja lalu terus kami bermadihinan. Jadi nang lawan pian hari ini beretaan kepada ibu bapak di sini tak kumpulan. Kita alhamdulillah bersyukur lawan Tuhan. Kita hari ini diberikan kesehatan sehingga hari ini kawak bertemuan, dan kami tidak lupa minta doa lawan pian. Mudahan kami boleh kaina pulang salamatan. Mudahan panjang umur kita sabarataan. Kaina di lain waktu kita bertemuan pulang. Bertemuan pulang. Jadi berlanjut kami bermadihinan, terfokus lawan Amang nang bebeju nang Habang. Terima kasih mangai kami lawan pian, karena malam tadi di rumah pian malam tadi kami bermalam. Dilihat tuh Amangnya dasar bujur tampan, tambah bak kacamata nang kaya Afgan. Jadi mangai ulun lawan sampian kita ada persamaan. Kita sama-sama mangai pada tampan. Pian nang kaya Afgan, ulun kaya Sahrukan. Lalu berlanjut ulun meneruskan. Jadi dasar bujur ini ujar kawan. Amang bebeju Habang orangnya bujur tampan. Lawan jua Amang ulun sabuting pangpasan. Itu nang kacamata kabakaha ulun mainjem. Lalu terus kami bermadihinan kepada ibu bapak hari ini sabarataan. Madihin di sini sudah tuh berdua melihat ibu-ibu nang datang betianan. Jadi hari ini ulun doa akan mudahan topang ibu nang mana tadi pian bu nang betianan. Pian lawan anak mudahan tuh selalu pian dalam lindungan. Apabila melahirkan kaina salamatan. Jadi nang lawan ibu ulun mainfoakan. Jadi tuh sedikit hendak memberi amalan. Bila itu buai pian betianan, supaya pian lakas berenak murahan. Jadi nang ini amalan hendak memberi pian. Itu nang ngarannya surah nang Maryam. Bila 7 bulan kaina lagi pian buai maniapakan. Insya Allah tuh berenak pian nang murahan. Jadi bujur haja inya memberi amalan. Tadi tuh bang ujar kaina nang bila saumpama 8 bulanan. Kaina tuh nang lagi ada membaca akan di dalam Al-Quran ujar inya surah Maryam. Lalu nang tak lupa nang belum betianan mudahan lakas betianan. Nang sudah betianan mudahan bang kaina melahirkan salamatan. Lalu lawan ibu nang duduk di muka bagus bener baju pina biru saistilan. Sampai kakak rudung coba lihat di Amang jakaba kunyong di banyu hop riduyung pian. Jadi bang ulun pulang melanjutkan. Tadi kalau ada pian mendoakan mudahan jer pian yang tadi lakas betianan. Tapi ini ibu mendedah lawan tangan. Tanda ada akun parut sidin beisian. Mungkin bang ulun mana rawang akan kayak apa betianan laki kadede beisian. Jadi nang lawan ibu ulun jua memandang. Dilihat hari ini sidin nang aksian. Lihat guncu sidin hari ini diai Habang. Mana tulis kaning harat ukiran pian. Amun sakilas pintas kayak jembatan rompian. Jembatan rompian jadi kami bertaruh
hari ini bemadihinan lawan tadi bapak nang ini benyukupi ada masyarakat. Terima kasih banyak kami lawan pian cuma nang dilihat jam kayaknya benyukupi lain nang bujuran arinya pina panas is diulah diulahkan jadi lawan pian amang mama dehe syukur juga diulahkan bang kope jadi lawan pian jangan betagih lagi amun inya pian is minta atare ulun juga marasa tasopane tapi amang tiba jalan hendak maulahkan pian hari ini dia hakun maulahkan ada permintaan ulun mama dehe ada usah gini is dicampuri wan kopi berangai koko bima wan sosok dicampuri amun kayak ngitro sama aja licil memberi nang sopane jadi minta rela masalah benyo is begaya aja di sini jadi nang lawan pian kami melanjutkan kepada ibu bapak nang pian hanyar datang nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan coba liati ibu ma ingkot anak-anak sidin sing halusan nang anak sidin mangai nang digindungan mudahan anak pian hari ini ulun doakan inya sasar tuha kada panggeringan mudahan bila kenal berbakti lawan kuita dan inya nang sakulah mudahan pendapatan ala pendapatan jadi wan ibu hari ini ulun padahi daripada bu panak pian berdiri ayo ini ibu ramai atari kursi maras juga sidin betisnya tapan ate maras kaina malam bila ujar panat lawan pian mamadahi mau kada mau urut takkan laki lalu bang ulun hari ini mana rusakan kepada ibu bapak hari ini sabar taat jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan nang lawan ibu-ibu baik nang di muka atau nang di latar langgar hari ini ulun sapakan selamat nang bertamu kita bertaan ada jiwa kakak mendedeh lawan tangan sidinnya bertingkit karena tak ke belakang jadi lawan pian ulun sapa akan memberi nang sarang hiyo ulun lawan pian jadi lawan ibu kami doa akan mudahan sehat terus kita panjang umur lalu berlanjut ulun mana rasakan lawan nang bapak ibu di sini sabar taan jadi nang lawan pian kita menyapa pulang tadi ujar habar ada pembakal tampulang ngitok baju putih kita menyapa pian desa nang pembakal kayaknya hendak bolehkan lawan nang pembakal tak lupa kami doakan mudahan pembakalai panjang umur sehat badan berapa hajat pian lakas dikabulakan mudahan naik haji pian sakan keluargaan doa nang terkhusus amin akan berataan mudahan pembakal jangan hendak babini pulang babini pulang jadi terima kasih lawan tuh pembakal pian memberi sawiran tadi sidin saruan lawan bini tersayang mudahan pembakal selalu disehatkan segala hajat sidin mudahan dikabulkan jadi tang tak lupa kami doakan dunia ke akhirat sidin diselamatkan jadi pengulun pulang melanjutkan terima kasih banyak ulun mengucapkan 50.000 ada tarasa kilai ulun sawiran jadi lawan baji enang tuh memberi tadi menambahiakan mudahan sehat terus awak sampian dan hajat pian dikabulkan Tuhan lalu berlanjut ulun mana rasakan terima kasih banyak sudah maantarakan ini nang banyu istiai berwarna habang lain koko bima lawan nang tadi sosok itu request pian tapi banyu satrop sidin maantariakan jadi nang lawan amang
ulun main puakan banyak minum banyu amang arni pangamihan. Jadi terima kasih ulun lawan pian kade usah dipadehi tahu wae duit Pak Haji lain duit pian. Lalu tak lupa nang jasan Pak Haji nang handak bulik pian mudahan Pak Haji panjang umur sehat badan pian awak sehat di jalan ketaatan dan juga Pak Haji selalu dalam lingkungan goyat amang tadi imbah menjulung akan langsung meninggalkan jadi lawan pian ulun doa akan walau sidin ma antar mudahan juga sidin umpat para jakian lalu nang tak lupa Jason gini kakak nang manambahi pulang nang itu nang to anak tadi ma atarakan jadi hari ini mangai pian doakan Jadi lawan kakak hari ini ulun doakan nang hinta di sampian menambahi sawiran jadi berdoa amin akan beretaan mudahan kaipian selalu disehatakan dan juga lagi begawi para jekian rezeki nang didapat diberikan keberkahan lawan anak pian ulun mana rawangkan kayaknya bang saruan tadi pian begesakan ngitu anak sidin kade sing salawaran cuman kabeb aja coba lihat ini tadi Lalu berlanjut ulun mana rusakan kami nang madihin satikas nang saja nyaman sudah ini saja kita bemadihinan marasa ai kalau menglih kita bepalohan walau kipas angin sudah diandakakan tapi dehe ulun tetap haja bepalohan jadi tuh di sini adakah nang bujang bila hakun kasini nang mangi pasiakan kaina 100.000 ini jilai gesendian aku tapian jadi bang aku sekadar memadahkan wayo kisahnya aja siapa mangipasi 100 diberi ikam mantang itu duit tadi duit pembakal nang memberi sawiran padahal ngini muha cilai lawan nang bini liwar kapamalan lalu nang tak lupa ulur memadahkan inya cilai pamalar ujar hendak babini pulang jadi lawan pian ulun memadahkan jangan kilai hakun mangipasi buhen pian ulun nang parak haja lawan pian memadahkan nih inya bepaluhan hingut-hingut bau masam ala bau masam jadi madihin hari ini kami lanjutkan kepada ibu bapak hari ini sabarataan jadi nang terfokus lawan gitu kakak besan berdihigetihan nang baju putih saikungan memberi sarang hiyo hendak ulun membeles ke ai bujur takutan kalau pina nang tabeles nang itu bini orang ala bini orang sidin beduduk mangai nang di palatar coba lihat tipian maka baju putih kalau riget nang bujuran jadi ngini bangko ulun main puakan bila hakun kasini lawan kami betatayan jadi wan pian ulun memadahkan amun inya di sidin manunti kasini bejelen baik kilai kada usah ulun juga takutan kalau kau laki sidin ada di saruan haro kaina ulun takutan bakal layan jadi wan kakak kami mendoakan mudahan pian sehat hari ini bertahan lawan bapak ibu buhan pemerintahan buhan bapak guru ulun menyapa pian nang bak kacamata liwar nang bujur gagah ulun malihat pian duduk nang betalimpo sambil berukuhan lalu nang tak lupa gasan bapak-bapak buhan tiga kak hari ini ulun ucapkan mudahan buhan pian selalu sehat badan hidup buhan pian diberi keberkahan lalu nang terfokus ibu nang saurangan ulun doa akan mudahan
ibu guru nang saurangan betiana. Lalu berlanjut ulun mana rusakan, jadi nang lawan ibu pian sudah didoakan. Sudah. Mudahan ujar sidi pian lakas betiana. Iya. Kalau ulun terfokus ngitu lawan bapak nang di muhara lawang. Jadi nawan bapak ulun mama dahi pian, jangan coba duduk di muhara lawang. Ujar orang bahari pamali dinamakakan, maka to pamali pian mananda akan. Bila orang ketujuh duduk di muhara lawang, itu nang tandanya sidin hendak babini pulang. Lalu betarus ulun melanjutakan, jadi ada ibu mengawai lawan tangan, ada 100.000 sidin maarayakan. Jadi ngamai sidin ada nang maongkai harga 100-an. Aku kadaweni manyambeti sidin, jadi lawan kian ulun nang main kue. Ujar dengar haber sekalinya bapak itu ujar orang Sungai Haji. Jadi lawan kian kita sama negara bertamuan nang di sini. Jadi alhamdulillah Pak Leh Raja Kipian ada nang di sini. Mudahan sehat terus pian setiap hari. Ibu nang mengawai sidin sudah 2 kali, cuman Bu Aitian kadede hendak membeli. Lalu berlanjut ulun mana rusakan, jadi nang lawan bapak punggui haja pian. Kaina buhan kami kesana manuntiakan, asal 3 puting kaina berwarna abang. Jadi bang ramai sekadar memadahakan, ada kalau tadi bapak nang sidin bak kacamata langsung berdirian. Sidin bang takutan ikam sambetakan, amun tarus disambet bisa 100 karogian. Jadi wan beba ulun memadahakan, sidin tiba jalan jauh ke belakang. Lamunnya memberi lawan pamadihinan, ujar sidin 100 merasa kehilangan. Jadi hari ini Pak Ai ulun padahkan, gitu bang 100 putii haja dulu hari ini Pak Lahpian. Cuman gitu Pak Ai sudah hak pamadihinan, jadi kade boleh lagi disimpan pian. Kaina pian bulik jalan sini juga, nah salah jur bulik kaina dietarakan. Lalu nang tak lupa terima kasih holo Pak Ai kami lawan pian. Mudahan pian sehat Pak Ai sakaluargaan, nah, hidup sampian diberi keberkahan. Amin. Apa hajat kita bertaan dikabulkan. Jadi ujar bapak di ai mama doakan, jadi 100.000 saapa haja gaji lawan sidin sabulan. Kangaran bang sidin gaji nang per bulan. Jadi lawan bapak kita ada perbedaan, jadi tuh bapaknya begaji saben bulan. Amun aku dia gawian pangangguran, paling nang begawi apabila tuh di kampung ulang ada kematian. Itu gawian ulun Pak Ai betunggu kuburan. Jadi bang ulun hari ini melanjutkan, jadi nang tidak lupa jangan lagi berkisah masalah gawian. Untung jua ikam begawi nang itu betunggu tadi jer kuburan. Kawan kita di tengah begawi kapahuma. Jadi berlanjut madihin ulun bawa disambet tadi ulun begawi bahuma langsung manawa akan ibu pian berdua. Jadi lawan pian memadahakan haja nangaran gawian Bu Ai ulun bahuma, lamun baawak hirang wajar haja. Wajar haja. Jadi kita terfokus lawan aja di palataran, nang bebaju habang sama baju anak pian. Anak kipas angin dikutiinya di tangan, jadi anak pian sakadar manapun akan. Inya itu bujang atau sudah belekian, jadi ujar ada sudah cincin tunangan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, nah alhamdulillah kulus bapak sidin maatarakan. Jadi terima kasih mau beda gempang. Jadi tak lupa Pak Ai terima kasih banyak kami lawan pian. Sudah lawan Bang Dul tadi pian beregebat, lawan kami bertiga kita nang beregepung.
beregep pulang awan. Jadi Bang Ulun di sini melanjuti memberi 100 beregep tadi pasti. Idin tuh beregep lawan kami ramin kami. Jadi info akan kesan ibu bini-bini. Bila hendak beregep 5.000 diberi. Kalau berlanjut ulun mana rusakan. Kalau kita terfokus pulang melanjutakan. Tadi ujar ading dia inya betunangan. Jadi nang lawan ading ulun sabuting bepasan. Lawan nong mamanya jua didengarakan. Saumpama anak pian dikawinakan. Jangan kada ingat pulang undang Madinah. Abang Madinah. Jadi Bang Jersip tadi lawan tangan berarti karantau kujang ada lagi bayangan. Mudahan Bang Cilai nang itu anak pian inya lakas Cilai dikawinakan karena nang sudah ada cincin nang di tangan. Lalu nang tak lupa kami doakan mudahan sehat terus pian sakaluargaan. Jadi tuh Bang Ramai coba Bang liati mama lawan anaknya ada persamaan. Sidin beda dua gincok sama haba. Ala sama haba. Jadi berlanjut kami bermadihinan. Napa ujar bapak bebisik lawan pian. Jadi ujar bapak tadi babaju habang. Jadi hari ini kita dieng itu camat kedatangan. Jadi nang camatnya kasih juga saruan. Jadi nang lawan camat tolong dipadahakan. Nang mana tuh pak camat tolong ditunjuk kakak. Abang baju habang menunjuk ada kakaruan. Jadi nang bapak camat sidinnya masih makan. Sidin di dalam langgar ulun ucapakan lawan bapak camat dan juga nang staf sidin hari ini selamat datang. Lalu nang pak camat kami ucapakan mudahan tuh pak camat bertahan kita doakan. Pak camat jina mas mudahan panjang umur sehat sabar taan. Mudahan sidin selalu parajekian dimana bagana selalu dalam lindungan. Lalu nang pak camat kita doakan segala hajat sidin mudahan dikabulkan. Dikabulkan. Lalu berlanjut pulang bermadihinan melihat ibu-ibu duduk di pelataran. Sidinnya berkipas dilihat beretaan. Mungkin ibu-ibu beretaan kapanasan. Dirinya Bu Pian hendak Bang Ampih pian kahumapan. Masuk ke langgar asih hidup pian. Lalu berlanjut ulun mana rosakan melihat ibu-ibu jua sidin berduduk kada belepikan. Jadi nang lawan pian barangan itu kotak itu diandakakan. Bila kada belepik sedikit membahayakan. Duduk pian Cilai kalau tak duduk kita hi ayam. Jadi pengamai jasidin kada bapak kada saling lapikan. Lain kaya ikam baju bila riget bini mana pasiakan. Lamunnya Bang Sidin kawa ai tapas sorangan. Jadi wan ibu-ibu di sini bertaat mudahan sehat terus kami mendoakan. Lalu nang tak lupa kita ucapakan kepada bapak ibu di sini bertaat. Kami temadihin hari ini menampilkan dan juga malam tadi kami bawakan mudahan bertahan Tuhan kita sehat beber. Lalu nang terfokus ibu bebeju habang nang maragep tiang. Hanyar disapa sudah tatawa sampian. Dilihat Bang awak di belakang bepalohan. Jadi lawan ibu mudahan sehat terus ulun mendoakan dan juga hajat pian Bu dikabulkan. Jadi wan ibu hari ini ulun padahi pian to tahukah kenapa jadi pihang diregep hari ini. Jadi wan pian ulun mamadahi mungkin malam tadi kada diregep lagi. Diregep lagi. Jadi wan
bapak ibu hari ini sabarataan sambil bela lihat kami lawan pian. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan dia tinggi tuh kakak nang bakar rudung hirang sekali beelih pinata ungut sorangan kayaknya Bang Sidin bu banyak pikiran sedikit lawan pian ulun memadahakan nang rantang hidup jangan terlalu dipikirkan karena kita hidup kilai kada belewesan. Jadi hari ini tahukah tuh kenapa Sidin malamun sorangan kayaknya nang laki mangai nang begawi ujar nang itu jauh Sidinnya diriran makanya malam tadi kada diberi laki pian. Alah lagi pian jadi berlanjut kami bermadihinan sudah tadi disapa acil karudung hirang lalu kita menyapa nang bebaju hirang bekipas kapanasan nang tatai acil nang awak saling gemoyan jadi lawan kakak ulun cuma mendoakan mudahan sehat terus kaai awak sampian dan bapak camat iya kahit tadi napa nang ujar pian sekalinya bapak rula nang bakar rudung. jadi bapak lurah itu diinfoakan gesan bapak lurah Gesan bapak lurah mudahan Pak Aikian selamatan di jalan pian panjang umur mudahan tuh kaina kawa betamuan pulang lalu nang tak lupa hari ini kami teruskan lawan ibu bapak di sini beretaan coba liati ibu bak kacamata nang awak saling tinggian kalau tuh dilihat Sidinnya mangai sanyum tak oreheng hari ini anang kipas angin juga ada di tinggi Sidin bak kacamata dasar nang pina tinggi jadi pina bungas hari ini ulun liati kalau sakilas pintas kayak acil sahrini jadi ada pantun gesan acil hari ini yang pian bak kacamata kipas angin di pingkote nyaman-nyamannya cilai makan ini sama makan nasi iwaknya ikan mas acil jerhin tadi nak kayak acil sahrini cuman acil sahrini nang persiji namas kalau berlanjut ulun menarusakan jadi nang lawan acil tadi bakat kacamata hirang jadi nang ada Sidin kipas angin beisian jadi cilai ulun di sini bepaluhan hapus ke kipas angin ulun nang mainjem lalu betarus ujar nang itu Sidin nah ambil Bang Ikam jadi lawan ibu sakadar memadahakan bila main jemi langsung diberiakan jadi lawan pian ulun memadahakan bilanya kipas angin pian dua buting mainjemi pamadihinan imbah kaina kami ampih bemadihinan pas pian nyama ambil kawasan lajur befotoan jadi lawan ibu tak lupa kami doakan mudahan bohan pian di sini sabar taat mudahan panjang umur selalu disehatakan mudahan kabul hajat pian sabar taat mudahan lagi pian cilai semakin sayang mudahan beretaan ulun doakan 2026 kawa umrah beretaan lalu betarus ulun memadahakan ada kalau mendengar tadi jeramang harni bila kipas angin pian nang main jemakan kaina imbah main jam ujar pian beputuhan umani kisahnya muha kisah bunga sanak beputuk lawan orang jadi mangai ulun hanya memadahakan bila lawan amang cilai pian beputuhan pas malam melihat asa melihat gentayang jadi lawan pian memadahakan hajat bila befoto cilai lawan ulun tentunya ulun lawan pian memadahkan hajat bilanya befoto baik benar fotonya tapi bila kada baik rugi pian juga pas pian memoto bisa rusak kamera lalu betarus kami memadihinan jadi nang lawan ibu sudah nang tadi kami hari ini menyapa pian lalu nang tak lupa hari ini
kami lanjutkan. Terfokus wan ibu nang di pala terlanggar nang tangan kadegu. Coba lihat di amang jadi lawan ibu, mudahan sehat terus kami doakan. Ibu nang ada di sini, mudahan bertahan bukan kita salamatan. Coba liati kakak bebe juping nang ada di karudung, kayaknya topi tak di kepala berendakan. Dilihat dari moha dasar nang sidin harat, mangai pak aksian. Lawan dilihat moha dasar bujur geluing, putih bang sidin putih mancalining. Cilai ada kata nah dari pamadihin, Kesan Bang Acil ada bang kata nah dari pamadihin. Acil nang bebita I love you my darling. My darling. Jadi bang terfokus lawan ibu di hingganya, liwar bagus benar jua gitu induknya. Kalau sakilas pintas tapi behelai aja. Nah tiganya aja. Jadi bang bu kami menyapa pian, pian gitu tatawa muntungnya betutupan. Ujar tadi pian kaya tapi behelai baik induk pian. Orang juga melihat asal lain pemandangan, nang kaya pang melihat orang beman di 7 bulan. 7 bulan. Jadi nang tak lupa melanjut akan lagi. Terfokus nang berduduk mangai di bawah salon, nang sidin bedangkak ada kalau nini nang bakar dumping coba pian liati. Jadi lawan nini ulun doakan hari ini, mudahan sehat terus pian setiap hari. Pian salamatan hidup sampai kamati. Sampai kamati. Lalu berlanjut kami bermadihinan, ada kalau disapa entah di bang kakak nang asik baju kita. Nang tuh bepita ada di karudung pian. Ulun nih betakun jawab langsung pian. Adakah laki pian sudah berisian? Kadada inya ma infoakan. Jadi lawan pian bila hendak belagi ulun memadahakan. Ada 3 faktor nang pian diperhatikan. Cari calon laki ai nang penyayang. Dan nomor 2 cari nang pengertian. Cari nang setia nang ada mandua akan. Makanya lawan pian ulun memadahakan. Ketiga syarat tadi ada dalam diri aman. Kalau berlanjut ulun menarusakan, jadi nang syaratnya ada di diri aman. Jadi kai ulun kada kawak membayangkan, saumpama pian naon amang dikawinakan. Imbah itu pian kai nak melahirkan, jadi ulun takut sangat menakutkan. Kai nak awak pian kai ini belang kambingan. Jadi lawan kakak ulun memadahakan. Ujar pian tadi bilanya jer enak anaknya belang kambingan. Ikam nita salah ramai memadahakan. Niat hati lawan kakak ulun lawan pian ilai memadahakan. Kawin lawan sidin memperbaiki keturunan. Jadi lawan kakak ulun nang memadahi, pian mencari lagi kai berpilih-pilih. Ada kawan mencari pian orang soge, tapi nang minimal awaknya berang putih. Jangan kaya amang awak kaya dedak benih. Lawan pian ulun kawin kadang ngalih. Bila malam pertama harus saja ulun manindi. Dua masalah duit kada saling gebeke. Dua masalah duit kada saling bekike. Pian saben hari itu hendak ke pasar, hendak menukar baju. Kaina ulun tukarakan baju lawan tapi kawin lawan amang pian sedikit kali. Kawin nang sang minggu pajang deres buat kami. Ada resnya kami.
Jadi pengantin naik nang ka panggung kami bermadihinan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat sholawat mudahan nih pengantin pian laki binian. Mudahan pengantinnya selalu disehatakan. Abang Julpianor sekalinya dasar tempat. Kawah aja besain nang ini lawan amang. Jadi lawan pian kami mendoakan. Mudahan pengantin pian laki binian. Kan panjang umur selalu disehatakan. Sehat pengantin di jalan ketaatan. Lawan malam ini mudahan ninang lagi di ID kuatakan. Nyaman kakak nupi ada lewes betiana. Kalau berlanjut ulun mana rosakan. Dilihat nang laki hari ini pinasando. Jadi nang lawan nang laki ulun nang mamadahi. Supaya malam ini pian kada kao. Jadi nang resipnya kaina amang harni padahi dirimu. Di lawan pian ulun mamadahi. Ini juga tentu bilanya kamarian pian siap akan jemo. Lamun ninya kawa campuri lawan hintalo. Bilanya handak karas uli silim altiko. Jadi lawan pian lamunnya dilihat dasar bujur pinasando. Padahal malam ini harat di kalambu. Jadi wan ading nang ini ading nope sebagai pengantin bu nang bini-bini. Tampulu pengantin cilai ada kasini. Kalau kami nasihat sedikit hendak memberi. Jadi wan pengantin nang dua lagi bini. Abang Julpianor dan juga adik nope. Lalu gesan pengantin ulun nang sedikit hari ini mamadahi. Yang wabil khususnya cilai itu nang bini. Pian tuh handakah kaina surga menanti. Jadi lawan laki pian harus dituruti. Istilah wayah ini lawan laki berbakti. Jadi saumpama abang Julpianor kaai datang begawi. Pian sambut di lewang lakas-lakas korihingi. Jadi saumpama abang Julpianor sidinnya pina lapar pian kau takkan nasi. Bila kadebe iwak sanga akan iwak wadi. Nyaman tonang lagi kojol-kojol sakit gitu. Jadi lawan pian ulun mamadahakan. Lawan nih pengantin betatai berduaan. Pian kawin ini banyak benar keuntungan. Pertama ibadah dilipat gandakan. Itu pahalanya 70 kali lipat dari orang bujangan. Makanya minang bujang cepat-cepat kawinan. Ulun nang sudah aja handakai kawin pulang. Ala kawin pulang. Jadi wan pengantin kami memadahakan. Nangaran orang kawin bujur jer amang harni pian banyak keuntungan. Suatu pertama masalah nang ibadah dilipat gandakan. Cuman orang kawin nang berumah tangga ngitu jer hanyar tahu nang arti kehidupan. Nang istilah kata kaina manjalani nang ngarannya cobaan. Jadi wan pengantin ulun memadahakan. Kayak apapun genalnya pian dapat cobaan. Itu nang jalani haja bubuhan pian. Sabutin pangresipnya ulun memadahakan. Bila buhan pian ada dapat cobaan. Langsung bawa ke kalambu ulah rinyut di bumbun. Anak di bumbun. Lawan nang pengantin mari kita berdoa. Tampulo tak kumpul kita di sini semua. Bila ulun cilai kaina itu berdoa. Buhan pian jua nang maaminkan jua. Lalu langsung aja ini gasan pengantin kita nang berdoa lawan Allah Ta'ala. Mudahan pengantin di sini berdua. Mudahan hubungan bagai nang Abi Adam dan juga Siti Hawa. Mudahan pengantin bagai Nabi Ibrahim dan juga nang Hajarnya. Mudahan pengantin bagai Nabi Yusuf dan juga Julaiha. Mudahan pengantin bagai Al-Amin dan juga Khadijahnya. Mudahan pengantin selalu bahagia. Mudahan pengantin
mari kita berdoa mudahan tunang bini lakas betianan jua. Jadi lawan pian ulun melanjutakan, ulun sabuting lagi nasihat gasan pian. Di rumah tangga Abang Jul pian Nur pian nang jadi imam, karena suami sudah Allah bebankan. Itu kewajiban semua tanggungan. Itu artinya keperluan bini tanggung jawab pian, supaya di akhirat ada urusan dan masuk surga ada halangan. Jadi wan pangantin berdua kita doakan nang Abang Julpian Nur dan juga kakak Novi pangantinnya Bang Aran. Bila ulun berdoa pian ma aminakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. berkat sholawat mudahan nih pangantin pian laki binian berdua panjang umur selalu disehatkan. Mudahan pangantin pian para rezekian, rezeki didapat diberi keberkahan. Mudahan pangantinnya selalu dalam lindungan, dunia ke akhirat tak akan terpisahkan. Jadi wan pangantin mari kita doakan inya rohoi rahayu dan juga tuntong pandang. Alah tuntong pandang madihinan lawan kakak Novi pulang ulun nasihat sabuting memberi pian. Sebagai bini pian harus pengertian, bilanya lagi pian nang bulik begawi awaknya kapanatan. Jadi lawan pian lagi diuruti ya kan, cuman mau uruti hati-hati pian. Muntah salah mau urut apa capat betian. Ala betian jadi nih Pak Haji ada sakaluargaan tuan rumah nang ma undang kami nang kasini ulun main puakan. Jadi sama-sama gason nih Pak Haji dan juga nang bini dan juga tuh pangantin di sini saperetaan. Mudahan Pak Haji pian sakaluargaan, pian panjang umur beretaan sehat badan, sehatnya Bang pian sehat para rezekian, rezeki didapat diberi keberkahan. Mudahan rezeki pian nang tuh pastinya selalu dilancarkan. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Mudahan Pak Haji kawan naik haji pulang, bila naik haji pulang bawai pamadin. apa madina jualan Pak Haji tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak sudah kami diundang. Lawan nang Pak Haji sedikit ulun bepasan, bila ada pangantinan undang pulang bemadinan. Jadi lawan piano ulun mengucapkan lawan tadi Pak Haji nang sudah mengundang. Terima kasih banyak ulun mewakili kekawanan beretaan. Kalau lawan Pak Haji ayo sekali lagi kita doakan mudahan tadi pian selalu disehatkan. Dan bulan ini bilanya tuh memanin kaina pian sarang, mudahan tuh sarangnya tambus sapi kula. Ala sapi kula jadi nang betarus kami pemadihinan. Jadi nih pangantin dan juga nang Pak Haji ada sakaluargaan. Kami alhamdulillah dan terima kasih banyak lawan pian, karena hari ini kami sudah diundang. Tampolo pang kita Pak Haji bebarakan sedikit ulun info lawan tuh sampian. Apabila kami bulet 15 dibungkus Jadi berlanjut kami bermadihinan, mungkin ujar sidin pacangan bulik pacangan dibungkusakan. Jadi lawan haji ulun juga memadahakan, bilanya tadi nasi kada lagi lebihan, tada kawal lagi pian membungkusakan. Barang
kai kami juk madihin ditambahkan. Lalu betarus ulun bemadihinan, jadi wan Pak Haji ulun main buakan. Dikira sampai berapa kita nih berdirian, kayaknya berdiri sampai orang ajen. Lalu nang tak lupa ulun memandahkan, bilenya berdiri sampai orang ajen. Jeles cilai ulun betis kapanatan, abang nih berdiri jurang labih nang sajaman. Lamun berdiri terus ulun duduk saurang. Jengkawan Pak Haji kami mana rosakan, karena nih acara Pak Haji yai ampun pian. Gesan nang acara jua kami doakan, mudahan acara hari ini dilencarakan. Mudahan acara sampai nang selesai kader sampai turun hujan. Amin. Lalu kita berdoa hari ini sabartaan, mudahan acara diberikan keberkahan. Amin. Allah keberkahan. Jadi hari ini kami menarusakan, jadi imbah ini kita pulang ada undian kupon ulun main buakan. Jadi wan pangantin pian hadang dahulu, kami ada sair pangantin gesempian. Jadi wan kamera tunggu dulu satu mat, ada sair pangantin hari ini kami bawakan. Jadi bemadihin kami sampai di sini itu membawa akan, banyak minta rela lawan pian beretaan. Jadi yang terakhir kami ucapkan Assalamualaikum kita rela beretaan Kami bersatu suara bertahan.